so bete ho tun la zong pathin dam nai pi vin weekly pathin thu isim hom na di va hin tun lai phat cham cha khat ka hin man ding hin chule dam wa la hin thu la te ho he evat dai le gim nei che tan va nu le sit I chen naw zong hi pathin thu in ana sei sa them gau kam changa ana sei do sa ho nis in agui lung jing ta in he cho hi akivet tinga hele phat te ho hi aphata po in chule phat zong hi anai ma tan leisit ke chaina lam amano tai ti hi akimu thein imu thei vin he ji chun edamawa hele the revelation he study ki bol no me in weekly ai to ka gyala hele ai theya hele hin kino diwa ka kiman chana hi study bol khom di hom ti jang ka gelen taw na nin gel do vin lang ama wang tu ne la hi study a chana lu jing pautin in ne kha introduction ni bol di hin tin jan ni hapta chun pathin thu chung chang te ho ne kha in study in bol Bible study personal Bible study iti bol di ham ti ne kha jong ni sevin ichene chung chuna hi dunia hi the near revelation hi ilut nomji wa hi ipiji a GAOTHU hi poimo ham ne je ka hin min pha ding tun la ai chu hi jing ding hi chule ke cheilam le study bol di udan ho ne kha hin ping ka ting phat dung ju ya ni chi gospel YouTube channel la hiung khe sa ding hin tin e sei jing ma ka masa ka sei ba banga chu phat khat le guest speaker ang kan ko de hi in them GAOTHU ai healthy wa hi chu neu khat tun la a thuma kai ta banga introduction kan bol na hin tin ai pi hi le phat cham cha khat GAOTHU Poimona le bija GAOTHU tu ni nunga hi poimo ham ti neu khat ka hen min pha de o is so hung hi jing de he tu na lai pathen thu tewa sim ma sang tauna na mang hite ha chung nung pen pathen lung set na ka chang vin damin le bit ni nei koi vin tu hap ta lung ken em pia tu ni chan gen na mane mp je vin min ka thang bai ken sung ka kanau ka sopi ko kanau te ho in sung mi te ka ngai chang te tong damane koi wa tun la jong phat chom chan hin thu ko sim phong de theji ji vin mi lopi ka thang vai ka chon se na ho ngai damin lagau thing ka hin ko ve ai lam hil di vin pakai sum ning ka thu me amen ai le tu la hin sei ma pong chun ipija GAOTHU sim hi poimo ham ne khat en seng ka ting okay sapawa chu prophecy ti di hi jingin GAOTHU them gawen thilmua ania GAOTHU to say them in Bible aku even na sometimes dreams manga jong ki mu aki langji in gau ta ite ham mu nei ti di ta na gau mu nei ya pathinin thilvet sa na pem khat te ka na denga hil thiem denga avet sa ho men hi te ka na banga chu jing hapta la khun Daniel chapter 2 sim deu hi in Daniel chapter 2 a ep ham pathina na phone do nom ho hai cho chu the Nebuchadnezzar leng pa manga hi lim mang amu sa in he che mang chu he chi te direct a meaning hong jaw lo chu ai wanga chu event na hele Daniel chu mang ki pia manga chu vet sa na lim ho ki pia he chu ale do na ki bol kin hi na achong le ni chai mu thei kin chu pem le mang aw nei tinga le vet sa na thil ho man cha ham sa ham ai lawa le tui ho ham thil sem ho ko na lei sit mi himin a het thei thil ho hi chu ho a ko na chu pathenin mi him hi communicate ai ki ho piu chu
he cho chu vet sa na api zia a nil ha se ho gan cha ho sa ho tui ho cho chu api a vet sa na api a api pa chu pathe na hin api pa chu pathe na hi wa nga chu api pa chu pathe na hin na chung chu na mihim ko ma api chu mihimin ama chama ale do na elole mihimin ama chama hi chi chi hi het thim na pa chu ama mihima ampo na hi ama wang ipiti am tia hele pathin na pi ji achu ipi ki se na ham ipiti le do di ham tiang chu pathin mama in api hi e achu e gospel pathin tu ho ke sei jing te ngai le ipi ki se ka sei jing am tia hele pathin tu hi ama le ama akele ngai hi ikele sa ngai hi mihimin e mangai tu a kilom loma le do tha a hi lo dan ta lang kin hi chong la ejin ba na jang chen nebe ket ne chu gam pathen ho lo pathen hello me gam dang mi hi na ama wang hi chen cha nebe ket ne chu mang akipi wanga chu ale do na koi ki pi am atia hele pathen them gao pathen mi te ki pi ket hi he cho he pathen thu te ho thu dan hi event chi diu dan apai mo dan chong la tu hin hi tin seute thiêm gạo kiti pathinin thiêm gạo te ho aman cha thiêm gạo ti te ngale chine khan sei kin gati thiêm gạo hi pija pathinin na koi ham te a hele pathinin mihim te hi direct a communicate ke ho pi thading ke mai mu pi thading hi a hi thelo hi ja chu pathinin thiêm gạo an tu ne hi hlendo hlen chom na a chom be a pathinin ama chu thiêm gạo ho chu aman cha a mi te to ke ho pi thei dinga chu thiêm gạo ana koi hi ka te le mi tam ta en thiêm pu le thiêm gạo hi il he khan thei ji popin thiêm pu chu hele mi him le pathin ke ka apalai dinga thiêm pu ana tun hi thiêm gạo hu hi ting le pathinin a mi te ko ma thugu ho a phon do no ma he chi hung lung ding hi ti ding hi ti ho he a phon do nom tinga hele thiêm gạo ho mangcha a thu ana phon do ji ja cha amos lekha bua choi pikisana pathinin aso te thiêm gạo ho kam chang ai lo thiêm gạo ho mangcha a thu phong do masalovin pathinin thil ima bol ngai poi atin hi tu hin thiêm gạo te ho ipija na the reasons thiêm gạo thu hom do na reason tham khat ana sei lew hen thiêm gạo tu lai prophecy elo la thiêm gạo thu te prophecy ti tinga hele hin le vanui le sit te se dam chon dan khan dan elo le modern tu khang tha li a hin taute in this modern age even na hele prophecy thiêm gạo thu hoi ti tinga hele het na hi za chom be tam ta cho aji chu adia khangdong te ho hin exposed to modern novel stories movies or exposes you in prophecy kiti tinga hele het na za lungyal za chum hung peng do ding chu aji chu prophecy ti tinga le za chuma satanic langkai ho hello le novel lang hian lang fiction lang hian lang movies lang hian prophecy ti tinga la za chum picture ta chu ama wang lai kan sei num chu bible in prophecy GAOTHU ti ding la ipiham na chu la ipiji akipi ham hi chi pa chu kan sei ding hi ya chu thiêm GAOTHU prophecy ki ti ding la e ho in hunung thu e het thein diwa na ipem khat aki holam khat na thil ho e het num ho na ahung lung ding thil ho curiosity in ei pau hi chi pa chu su bulit na dinga ai lo wale het na dinga ai ki piu hello cho prophecy ama wang bible la prophecy pi ja ki pi ham te le pathenin leisi chunga hi ipi hung lung han lang gal hung lung han lang na sat na hung lung han lang za chum boi na hung lung han lang kina akedo na hung lung han lang thi na man na hung lung han lang ipi hung lung jong le imazo si chunga hen thunei vai hom imazo si hethim tu và nuôi lấy sự na thiếu sự hồ dấu se chunga control na lai hethim na lai imezo si pui hui tu hi pathin a hin na lai e ti hi
assurance ai pi nào hi pathian ama ta hi ama hin lai ti ai het thêm sa nào hi zo khat ai in zong le ani na chun pathian to ai ho ik ka va relationship ki goi zop na pa hi Krista to ik goi zop na pau hi ton so na theina dinga khat la khat mi him Krista to ai ma mimala hoi ta relationship in ai thein wa thu ta in ai thein di wa hi ko na a hi ne thêm gạo thu hỏi azi chu thêm gạo thu hin ipi a ko do am thêm gạo thu ho hin ipi a ko ham thêm gạo thu ho hin ipi a sei do nom ham koi chung chang thu a sei ham hi chi hian a ve leo hen Bible prophecy ti tinga hele Daniel Revelation o khoi sim ma hele lim ke dang imove ne hi cho khoi het them vam amining i het so ke thei vam so pete ho a het theina lampi hi ya chu jinel akit Bible study bol ting over hele GAOTHU ho zo si het them na dinga adi a GAOTHU itela Old Testament a GAOTHU tam ta ho het kinyong hezo pon hezong le GAOTHU kati tinga le Daniel Revelation a GAOTHU hi chi sei chi na hi ki hil chi ding kan mi azi chu hi chi ho hin Daniel Revelation in jong asai jing ke banga hi phat nu nunga phat ke chei ding ho a ding ai cho e ho khanga ding a ki su na he ti cho ya cho hi het them lo pai mo hi ipg enam khana enjoy che sei tau chu kunung thu het na se hello ichi khanga hi piung lungdam wanui le sena wanui le ser khanga hi koi lengam chu hung le na abana chu koi hunga chong la ap government tabang hum do dham itabang nga ta san chate kisu gan theina ding ham elol itabanga ta san chate ta san le ho chung chang thu hi ipi hung te de ham iti de ham itim ki kisu gan the de ham ha san ai to tung le itabanga pathinin ai pan pi de ham Christian ai pan pi de ham ti imezo se phon do na ninu nga thilung so ding ho last day events khang nu nga thilung so de ho hi cha hen ke sei do hi ta ja hi het dinga poimo hi aji chu pathinin Krista in hi ti ho hi het him lova yum diu adei lo hi so pete ho e het him te ne dewa repeat a bol jin lai he Bible ni vei thum vei repeat a bola a sei jin lai hi a sei na chung chunang chu a repeat tinga le a sei chin be jin lai hi ama wang enjoy se bonga chu pathinin symbol a pe te ho a sel dan them khat omen hi epizinem atia hele setanin pathin thu te ho hi mihim agent mangcha a na ato ji ja he pathinin jong he chi ki se thu ki sel gu te ho hi preservable nga hi na mihimin Bible sim do ta san lo hon jing in jong Bible sim ma hi chi heta leng a sei ji a phon do a le chun pathin thu hi satanin a thang do la bola a ki chip na thei hi ama wang pathin chi na chu pathinin thu teo hi a sel gu hi vet sa na apia hitia pia na ama wang hi chi chu a hi jing wanga pathinin acha te ho het thim loading a dei pon hi ya chu a het thim theine dingawa acha bi akot he api akit leng sei deu hin hi chun akit ting jala hung jaw te ding in ready san nom ding kan ti mave sop te ya aban ting le them GAOTHU chu melchi na ho vet sa na ho ke pi hi pathin thu te ho a hol hon amu thein dinga a hol lova het num mei na ti ho thei elova le su mang na dinga het num yong mi the he cho si chu dal do ni dinga he pathinin mel chi na vet sa na pi hi ti pa jong che sei do nom vin
aban kitting le Daniel Revelation of Husim Leuchun Salim ki dang ki chat thei thil tam ta na sim do kha de ka ta sanin he cho hi het thim thei ham het thim thei hi so pete ho mi tam ta chun ka le masanga kana za ji chu phem tele he chi thim gau thu ho ade a thu phone Revelation ho bang hi sim hi un ngol na thei hi na khol chana na ngol ding hi na khol chana na bui ding hi ti he chi chu pathin cha te a dinga he poi Jesus Christian a phone do a chi so he poi Revelation bung khat langa hoi vat nai le he chi hi pathin thu pathinin Jesus Christa chung chang phone do na dinga chu Jesus Christa apia Jesus Christa in vantil te cho sola vantilin asu zon henga chu them gau ho henga chu vet sa na symbol signified abola vet sa he chi them gau chun hobung mi te vanui lesen hobung mi te thu lekha thona hobung mi te in hoya sei diu ham vanui leset pum pia thezal ding sei phung dinga ton sot ki pano thu pha na Revelation chu hi chu he ya chu salim ho ki chat ta thil ki dang dong ho sei do na sei chit na mai me he po in alo number ki dang dong ho tu nya mi tam tan a het them lo a ki chat number 666 ho bang na he cho ta bang chu he cho se het na chu he po ipi ham tele them gao kiti tinga le it's the revelation of Jesus Christ atichu Jesus Christa phon do na Jesus Christa sei do na Jesus Christa ta alang na thu phon a hi ya so gao thu hi poimo ta hi hengi hobunga hi hobung tam ta chun tu lai hini pi sei ta vam them gao thu ho hi tu ki chai sa hi atichu them gao thu ho hi tu ni ha poimo ta poi ai lo wale gao thu ki te ho hi tu ni ha lo hi tai ta san ding hi ta poi ti tam ta thu hil jong men hi YouTube danga ai mi thu hil content sim ho zeng in jong mi tam ta in hi chi hi asei kazaji in hi ka ngai do ji ni hi hi chi ka ngai to tinga hele phamo ka sal he ni hi ama wang ikhel na ho hi tha vat na vel vat kin ngai ni hi gao thu kiti thim gao kiti hi poimo hi Jesus Christa het na ta san mai ya chu ki chai jing thei Christianity hi lo hi Bible hi vat na hele ipi ka tin ham lai chu hin hil chening ka ting na het khelo ni divin ta san Christa ta san ti tinga la hin mi khat chana sein ebham ta san chu atin hi na Christa na ta san chu ebham atin hi ta san kiti hi Christa chu a ummonge Bible na sei elowale mi izudaten ana movie izudaten ana ta san ve ti het na mei chu ta san hello hi ta san akiti tinga hele na hin kho line na koi na hin kho na phal ngam na hin kho na chan ngam na chan thei na you're staking your life hi chu ta san hi thi pi thei hin pi thei thil hi chu na ya chu Jesus Christ ta san na nei na hi chu gao thui na phon doi tu hin veket leo chun John bung nga chang somli la nga somli lu gup chu isima hele Mose in anasut John bung nga Bible hin sim wang beng kating John bung nga chang somli la nga somli lu gup HIP sem tele Mose in anasut thu ho Torah etiu the 5 books of Old Testament first 5 books na he cho si Mose in anasut ho hi koi chung chang asut na he atiam John bung nga chang somli la nga na chun he tin se ni hi Jesus Christa kam chang he in chi ke man nang ho pa he nga
John bung nga chang som li langa kai man nang ho pa henga ka he ding in ngai to hi un ne he ji wa mi khat a ume nang hon na ta sanu nang hon na ta sanu mu si ngai chu hi nang hon mu si chu ta san leo chun nang hon mu si chu ta san leo chun kai ma nei ta san ding wa hi a ji chu mu sin cây mà ati Jesus Christa ama ke sei na hin cây mà thu dol asut na hi ama sut na ta san lo wangole cây mà thu iti na ta san dingo ham aveli na sei kin hi Torah Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy kiti ho hi koi chung chang thu sut ham tele Jesus Christan cây mà chung chang thu mo sin anasut hi ati chu na ya chu thêm gạo mua xin anh sụt họ sẽ hi Jesus Christa phồn độ này hi cho lẽ Bible là thêm gạo liền lệ thêm gạo nêu họ tâm tạo mình lệ khâu bu sa ta xuân độ Isaiah họ ta bằng Jeremiah họ ta bằng thêm gạo liền họ ama họ anu mình hi cho lẽ Psalm thì họ labu cái gì họ hi lúc bung som ni là li sung chơi sema hay lệ quay chung chang thu asay ha ticket nam Jesus Christa chung chang thu asay na apon do na hi atikin en hi chuban le Revelation bung khat chang khat yong chui sima hele ipi sayam Jesus Christa chung chang phon do na thu atikin en hi Revelation bung khat chang khat na chui sim leon chi hoi tan ga simatin khat ve tu phun bung khat chang khat na chen Jesus Christa tu phun do pathinin aso te het sa dinga pi thil hung so wa ding sei ki ding thil hung so wa ding ho khat he cho cho aman avan til a sola aso zo na het sa hi ati ni aban le chang ni na chat ama chu pathin tu do le Jesus Christa het to sa tu do la athil mu ho zo si thu chan chu a het to sa hi ati ni chuban le hijil ha gau to sei do ho sima chule za a chule asunga ki sun thu ho cheng si nit na chu anun no ma hi epiji enam phat anei ji hin so bete ho Daniel Revelation kiti them gau thu ho hi pathin in apon do sa hi haya chu tu nia angaya aza a na athu ki sei ho lagau tu sei do ho nit na zuya hi chi dung zuya hwa chi ho Christian nung zu ho chu anu no ma hi ve Bible anu nom ti tinga le phathen phat thei bu chang hu hing na chang ding wan ga ma chi ding ho ki sei nai he ji achu phat an nai ji hin the time is near itabang phat chu ham phat ha sa hong plunding pathian thu tip ho phat hong plunding jo nai ta in a poimo pen Christian ten inga jingu Jesus Christa honga banuli sik che ne ding he chu anai tai adi he jinu ba na yong chun ton sot lenga ma wan tha le le tha a hong plunding yong chu anai tai ji chun Jesus Christa phon do na thim gau thu hi ya chu koi tabangin thim gau thu hoi a poimo poi te a na hil o ma hele ta san hin them gau thu hi apoi a ke chai tai ti sei o ma hele na sei pi ngai hi ta bang thu gu ho he chi thu pa ho hi John bung som la li chang som ni la ko chu anasimati John bung som la li John bung som la li chang som ni la ko hitina sei na hi ahung goi lun teng le na ta sen the ne dingova tu a agoi lun masanga na za ova ka sei masa adem hi Jesus Christian jong them gauta na ko hi Jesus Christian jo them gauta ke ko hi ama nan sei do masa tam ta jong men hi ama in Mose te ho mangcha them gau te ho mangcha ama ta in jong leya len laya
gao thu sai do tam ta no men hi he cho hi ta san cha te ba nui mi te in aza zo se in asim zo se in na asim do wa a he no wa aza ting wa le ata san theina ding wa beforehand asai do masan hi ana sai masa hi second Peter bung ko second Peter bung khat chang som la ko na ipi sai kenam le second Peter bung khat second Peter bung khat chang som la ko na hi tin sai na hi chule thim gao ho thu chu chule thim gao ho thu chu ki chit chi na ka hengu hong hlunga hi nang ho chu chi thua lunglut ta na umu hi aphathe zinge jing khu ahung wa na lungsung wa jing ni su ahung su do masang se a muthim la salwa jing wa tabanga ching thei ta na umu chu na bol hoi le jing na hi atikin ni hi chalayo ha ipizia GAOTHU hi poimoham azi him hi na da cho hoi ta na se ni hi elai mo do the khat na chu pham tele Peter le khat na hi them GAOTHU na lunglu na hi aphai atikin na lai ya ju tu nia hi so bete ho ta san khat hi na them GAOTHU ho ki sei te nga hele ho bung sunga boi tam ta amji angai num lo obji ama wang New Testament ne na Peter na sei chu pi ham hi chi GAOTHU na lunglu na phale jingi na bol pha ve ati nahi na jing ni so banga lungsunga wa hum do thein dinga ati kin lai chu them GAOTHU in ipi bol thei ham na he jan gya chu na to he ilung sungo wa ahum do thein dinga GAOTHU hi thing panin e hobung wa hin ki ha hil leo hen gam sunga thlep hla na ho gam sunga bol mo ke dang dang them gao ke dang dang hum do ho hi iboi lo diu cho so pete ho bible ke chi ta thil hung lung de ho hi ti ding thu ta pa cho them GAOTHU hai ki moi ye ji chun them GAOTHU hin atha ben lunglut sa otin maban le hung ki hil diu hin thanom ta hung pangding kain tim kin ve chule rom bung som langa changli na hi simkin ate rom bung som langa changli na jai pi sem te hele them GAOTHU pi ja ki pi ham rom bung som langa changli na cha aji chu nidang laya thu ki sun cheng se chu lekha ki sun pathian thua ko na tho hat le lungmon na imuwa kinep na inei theina dingova ai ho ki hil na dinga kisun a hi atikin ni hi to piana a hoi le jinge tu khang na nunga hi tho hat na le kinep na hi a hin jingai hi aji chu khang he phat po in tho hat na lawa hi van gami hlun lo diu chu ha san na hung hung ding patep na tam ta hung hung ding gal la tol hin to dingo lep na tam ta hin to dingo min in bol sit dingo tho ha sat na tribulation nong cha in hlun diu na lai hin hi chowa hi pi ngai cha am tho hat na angai ne hi chule ikinep now Jesus Christa hungkit na nun nomum ta kinep na chu I tho hat no wa a hi ale hi chu ilhun the diu ba hi ya chu kinep na pa chu a hin jing na dinga hi GAOTHU hi ki pi hi te kin hi masanga na ki sun ho chang se chu na
GAOTHU hi ya chu tho hat na nei thene deu kinep na hing jing chu om jing thene le nei thene dewa chu GAOTHU ki pi hi atken hi zon bunga chang som thum le ko zon bunga chang som thum le ko na chen hi tin se ken ne hi Bible theme GAOTHU ki pi hi azi pi pen chu ipi ham te hele nang hon John bunga chang som thule ko nang hon pathin le khobua thu na hol to ji ve aji chu asunga chu ton so hin na nei wa na ngai to ji on atin hi Bible GAOTHU hi ipm te a ton so hin a umeti chu ton so hin na le khobua ki sun hi a umine hi ati hi ja chu GAOTHU ki ti hi pathin thua hi GAOTHU hi Jesus Christa thu ki phung do hi Jesus Christa ki phung do na GAOTHU ho hi ninunga thilung lung ding ho hin commanding dan thil si elole thil phalo elole thil di lo thuta le thulhem hi cho zo si satan thil bol le pathin thil bol hi cho het khan ding le the khan the ne dinga het na ta hi hoyam ham thuta ta het na chu hoyam ham Jesus Christa het na ta choyam ham pathin GAOTHU he cho hi ki su nei he cho hi wang se tan atam zo ni ki hel povin Poimol he jing apamol he jing hi khel lo pau he he ji cho hi in cho bete ho thu khutun la thu khum khan na dingin maban la hin sim diu hi neu khat introduction bol tang kati hi chama sang chat chun Christian khat hi na hi Jesus Christa ngai lut na le ta san na hai ta ke he chin mi tam ta im diu ka ta san ne hi hi chin chung chu na hi mi hi min I had him zo lo pathin thu te ho hi het na kham le zo khama chu pathin thu hil te ho pastor te ho evangelist te ho Bible sim ho in ai hilo he tai he china hi I bol diwa tunia appeal kai nge en nom chu pham tele nang ma in na chama na pathin thu het te ho hi na chama na sima na khol pan ngai ta ni aji chu pathin thu sei ho a kingai the hello chu aji chu ama hon ai sei pi pau ai het sa pa wa chu he cha chu ngan si a ni pha hello chu aji cha pathin thu hi ilunga om ngai ai man I khol ngai ni I khol te nga le Krista to ki guizop na pa song thei hi I chapa hi ka sei do no men hi I khol I chama I khol I man I khol ngai in I sim ngai in na I bol ta I bol pan ngai he ta chu aji chu to hi lagawa kil ha na khang hung lung ta bang he ta chu I chu sanga hung na sadin la hi pathin thu het nom na pathin tu ta het nom na aji chu thil zo se van nu le sen a thil so zo se hi confusion lung boy na du ki ngai na thailo nu ki nep na thailo nan le set lung nat na lung ka na image o si injustice thu dia thu kitan lo na government in thu dia tan lo na lina lal hon thu dia thu tan lo na vai hop lo na le se de ta chu I cho zo si chunga hi lagawa ki le hung la che ding hi hi ji chun tu nia pa ne hin nom ta da tang chung hlung de hi ji chun thasi cha sa hang pa thin henga surrender I bol of pathin thu I dom of pathin thu I pho ke ba I ma tan I kholu phat he tai hi chun da bang phat pha I nei pe chau hin phat pha ki chon tin Bible ai hil jung wen hi phat pha hi short loading hi tu ne hin nai nei sunga hi the more hitin lungke hitin lungna hitin gale tola zong le hen so pete ho pathin thu hi I kho sa nga ye pathin thu hi kho sa hete thi piu tin hin pi taw hete wa noi le se na hi vet na le mitam tan pathin thu ja hi image o se to a le ngam hena e wan wang tu nia hi
inova bible uma ki phong ke nom lo ki phong ke ngam lo ki sim nom lo hi ki tha ngai to te ji chun gau thu te ho bible ki sun sa ho bible in iti ale am hi ti pa chu ka hil nom ka het zo se tile ka het kham khama loi le pai te ho midang te ho isim kho ma ai ki hil to wa isai do dio hi dei sa men hi ji chun idam awala akit hi iti niung idam lang pe chu weekly ka ti hin idam awa a hi ale neo khat ki nong diwa kan bol thela kan bol ji hi chi phat dung ja chu e gospel channel ai hong khe sa tan tin update hong ki bol tan tin Daniel chapter 2 akit tin la sim ding o hin aban tin Daniel chapter 7 isim ding o hin aban Daniel chapter 8 isim ding o Daniel chapter 9 isim ding o chuban le revelation langa in kan le du tu khang nu nunga final days ni nu nunga hi ipi hung lung di ham hi chi timeline phat ki no dan hi te o hi isei do wa Jesus Christian ai het sa nom ai phon do pi no mu ilung bui layo gale to lom te o hi lung confusion ho hi ai het thim sa no matam ta thil thu gu men hi he cho chu pakai na phone do no me he chun thu te ho receive ki kela ding ki ngai ding zui ding in man san men la aban the revelation na ho bung khang thu dan ho thu ta le thu di lo ho ong ke do na a krista le satan ki ka a ke do na na sa ta galin ta dan chung sang thu ho he in chule ninu nga adi atula ya thil so tam ta men hi Jerusalem temple ho bang hin ki tung do ding ham alawa le Israel de hi pathin second chance api ding ham na aban til eta san na ho to ita san na bulpi tam ta te hon invet ka ding o hi tele Armageddon chung chang thu ho hi in sahim chung chang thu ho hi in antichrist chung chang thu ho hi in numbers group som group chung chang thu ho hi in zone le pathinin ipi ham atun do ding wan tha le tha apakai lengam chu hoya ding ham na ton sot yum na diu wan gam chu itabang ham he cho ahin sei do ding hi che pa hai ban nei cha study bol diu ka nomin hi che chon ai tha la every week ki ti hin every week ka ten aki manna pathin dam nei pi wala hapta kha sunga ni we hung gi bol the hi cho hi tauna hin gel do on lang ke ma ta jong tauna hin gel do wen lang so pe te ho kanu ka pa loi le pai te ho gol le pai te ho pilupu te ho tauna hin gel do wen lang hi cho hi pathin thuta thugu ki sel te hoi phone do ding wa hi satanin false revival false revelation na thiltam ta hi kidang tam ta hi bol he tai hung kho che din la hi he chela ai din zo the ni diu chu pathin thu hi chule ta san cha te ho din dat na pathin thu hi jeng wanga anasat na ground da hi na diu chu gau thu mama hi ke nei GAOTHU him helova ima when you have no idea satan ki do zo loi GAOTHU hi ta san bulpi det nei he ji chun tun la chamcha introduction in bol now he chan chung me tan tin pathinin chamcha ki hel now la pathin thu do se do na te ho pathin pathei bo pi taw hen ta khum khana chaw na khan mang ka te pakai pathin chamcha tun la thu poimo te ho adi athem GAOTHU poimo dan te ho ka savin hepa mi min an ke hon ka hem po ve ka he zo po ve he zong le pakai nei hil no mo nei he sa no mo chu na anga ka thum ting o le na anga ka kot te ho nei hon pi dang ka thum ting awa ka do ting awa le nang man I chalo helin acha te dingin hong phal ta in na phong do jin thugu te ho jong na sei do the ni hi ji chon hingjeng pathen ngai lu na dim set pathen nang ma ka thangwa ki ni mabana dam na nei pi kinun lang nei na thuta te ka phon do the ni divin thu hin sei ding ho in la cha te ho hi in ke ma ta thing lu la sami jong la nei mang cha ki nen lang ka chon sen ho ngai da min mi te chon sen ngai da min kanam sungowa hel tha nan lun sa in he tabang ta satanin za chum chuma na to lain pakai na man nei hung vil kin win
hi jo so si chu pakai su stamina ka thum hi amen ichan chu hin tin so pete ho e gospel channel hin support jinga video hin ve a live a tu nia hin ve ho zo si pathenin avel tam ta in pathin het thim na le hin nan nei thein dem pathin bu taw hen mang pataw hete bye bye